mwekumire kutano ya Dr. Hussein Media solo kubanga tamuza mpola so mutavao ndija kubanga mbale trouble cerebu wa Busoga asolo kubanga abanife Siyamita basaba ne banyabo nze kahoyi kaimwe ndi wa Dr. Hussein Bajeta Hussein Media Dr. Hussein Media so go tulina ye wano tuli kuba twidye kifo kye tuli mu kyakabino nga boli kubona abintu tuli kubona byandawulo era tidya tujja kuba tubakobera kirala ku kirala buli kye mutali kutegeera wano ndoza kubya jengo lambula mu Busoga oba mama namutamba Helen jeje nga tulambuza ndozo ibona kwenda ulonga eriwo enda ulebye tibifanagana na byawo enda ulo twaje kaguru twaja enamutumba twaje mayuge aikayiwa nebintu ebiriwo kai byanda ulo ino wano wetuli olwalero tuyanza baba ndoza tukaja mu meso obula kansolo kubanga afuna ku kansala kaboboze ko niza nisoko muboza oba kazabali wano na adibalero kweli isawala kudiba ate nze tidibanga ndini meya iganga so meya munange solo kubanga oyogera kweri abawuliza baifa ina erobozi yo basabu banyabo zemala musaku nize mukisa Arafat okuba kweri yesinga bunene 90.6 Busoga 1 omoyo gwa Busoga yesebo yaman ensonga ditulesa nsolo ndozo solo kubanga inonera kubasoga banife abatatambwire nife ya basabu banyabo twidye nga otambula no mukaide mama Kadaga kwota minister wa tourism mama namutamba Helen tuwidye nga tutambula mu bife byendawulo tujire ku munsozi buli wamu tujirewo kati lero kye twidye mu chebeta agrotourism twidye ku eriyo farm je twidyemu eriside akayunge eno it's a big farm it's a model farm uli ku buli kimu so tulija kubanga tulambula ebintu ebyendawulo tulija bana activities ni jino tulija kuocha nyama tulijaja mu fishing tulija samba ya kapira tenti diriwo abendo okwekola byakabi wali ebisinga abasoga abandi babeyo babonanga ebyo bulambuzi mu Busoga nga tulina wabula ndoza solo kwanga batangaza ko nti mu bintu bye tulina e Busoga nti waba bilina endawulo je bibere tubifanagana nabyo no solo kwanga iwo ijengo mena mu abantu oba otambula ko bainono bategeze nti okulambula mu Busoga tukukoma. Yeah, of course, Bakoba Uganda is the part of Africa, but if it rinedogereko bantu Busoga is the part of Uganda. Busoga katonda ine ebintu ebyendawulo byatuwa bine ebintu ebyobutonde bolingirira ensozi ediri wane Busoga ndija ku example ngolusozi olwekaguru luzi twali ebuna wabona ensozi edaliyo ensozi edo dizamu region is dindi tulina Busoga edina source of the Nile tulina Facebook ey'omwigakiyira omwigakira guno gujja paka Misiri ayigusimuka wano Busoga nife bena abantu abasoga tuli kya bulambuzi nti bolingirira abakazi baife abasoga tibalinga bali bandi so Busoga tulina ebifo bingi nebyo kulambula era mbakubiriza mwena muri jo kubanga ate mbona video eno mugezeko okubanga mwide Busoga muri jabo nebyo kulambula ebyenda ubuwangwa bwa Busoga zina itidije twasibuka yoba radio wali edi nti dada wefe mukama namutukula yatukira buyende eyo kati ekifo kiriyo batutwala batulaga nti wano wejasinanga amadi wano wejasulanga nuzi twali niwe mayuge badada baife batwalanga mu bwiru ba slaves batulaga ikomera mwe babasibiranga yoba ero kidi ekyo so mwide mulambule history wa Uganda yona ali wano Busoga kati ndoza nganka tambula ni mama namutamba Helen nsubira kubanga kubimu ari ebintu ebindi nga ebiroto byaife byetwali tulotanga omukyalo naso kwanga tukola ki atugonze mwebazeeko ko omukyalo ya onalebo namutamba mama waife ife tumweta mami nyonyo I thank you so much we bali kubanga atwede Busoga wano niba artist mwena omuli eyo mwide tube walala you know ono mama ezagwa atenda twena atwenda so wena oli eyo ni feeling nti onalebo namutamba takwenda be ekyo kikyamu onalebo namutamba atwenda twena for the good of Busoga mwide tukolere walala kubanga bukyanga onalebo namutamba idi atugese n'abantu kati we jobless wali ojamu agana oli kitegera kati sad not bani ba jobless tubani ba Musobya James tulina manager Jona manager Luwangula kwegamba abantu betwali tufiringa nti batuli wala katono jobless jobless abalamuseeku ononga yakubendongo nakataka kubanga nibwa kubolwembo lwaso keira
esawadi n'omwana otandika okubinuka niwe abanga akali kulwega babala musayi ku bantu solo kubanga obainonola n'ebitibwa byolimu abagizi baffe mwena abatubona ano Dr. Hussein Media ninze omwise kulambya nkani Mr. Jobless empoloko ya Busoga ndi musanufu ino okuba nti for the first time ndidde ku adventure wano ku Kainela farm agro-tourism farm tukwebaza abagizi baffe mwena nebaza Busoga Kingdom okuba nti ekolagene nife yayenda okutumbula yaba n'omwoyo gwenda okutumbula ebitone Busoga nebaza Mama Kadaga owatuterawo ekibiina kino ekiri tukunganya abana bitone ab'endawulo okuba nti tutandika okwidda mu bifo bino okuba nibyo twega bwe tumala okwega twajja twakobera abantu twabita mu bitono byeffe twalina twasomesa abantu twagundula iganga Dr. Hussein Media so baba ndoza abasinga okutambula tutambula aye bandyenzi bamani olina bufochi bwolina mu nsonga eno nze Mr. Jobless ninze ali kulembera isentebe wa ekibiina kyebeta Busoga Talent and Musicians Network BTM Network ekitongole ekyatondebwawo mu Busoga Kingdom ngera kizaalibwa Mama Kadaga naye yakiterawo yasaba baba mwene oyise ife gabula yayikiriza yasiima yakola atya mwidde mbazaale wano mu Kingdom ekibiina kino kitembetebwa mama w'ekitiibwa Namutamba Helen era nga mbayiramu nti ninze isentebe ninze chairperson wa BTM Network ekitongole ekitwala abana bitone mu Busoga yona tweyanziza baba neyanziza ino mwami Dr. Hussein balikumpa kubwire amina ninze ola baba nkale mwami simple dogere manamale simple solo kubanga oyinonola ku bintu byetu ebiri wano mu Busoga aba Busoga zabu gwe tulina ndakubebaza ino abali Dr. Hussein Medias ndakusoka okwebaza Dr. Hussein yebala okututumula olusoga yebala okututumula talent da Busoga atended kintu kirala Dr. Hussein mu Busoga wano nti Busoga tulina ebintu bye twali tutuyidi kuvaira neira twawulanga dada waife Mukama namutukula nti bwe yali yaida yasookera buyende ebintu ebindi ebyo bya tutubidi kutisawa dino bwe tujanga tu followinga ebyobulambuzi bya Busoga tubeire mu bya Busoga tourism trail nga tulambula amasaza ga Busoga gona n'omukere Mama Kadaga nga tulina ebintu bye tujire nga tutuvumbula dozi twali ebukono batulaga ekibira ekyemisambwa ng'ekibira ekyo bw'okituuka mu ng'omwana niga abagwira ensimbu omwana oyo omutosa mu kibira ekyo amunaza ku maadi agalimu yatambula bulungi ate wendiddukira bwe twajja ebusedde eyo nga twegulawo ebya tourism ebugadde era eriyo bye twayagaana ng'eriyo ensozi eriyo ebyeso nga babikola mu mabale kyenenda okusaba abantu abali Abasoga ate nga timuli Busoga yonka n'abali kuliyo twazaalala babona Dr. Hussein Medias nti mwidde Busoga tulambule tulina ng'olusozi lwa Kagulu luli eyo tulina Itanda Falls tulina Bishop Annington tulina ebyobulambuzi bingi mu Busoga gulogo beto omudenene era niwe mwene tijja kuwera ku mungalo nendonwe naki na wuma ogogo beso omudenene ni producer Barnabas producer inonola ku bantu ndozo mu bisi buno gwe tuli kunwa bana mu Busoga kibeto omubisi kiba kintu ekiwoomerera ekikolwa enduki era ife twasalawo twakola nti Abasoga nduki bava mu biwooma byerere Abasoga mubisi era woba oli kwenda okulya ku mwana omusoga omugerengerana na mubisi otindi kulimba omusoga mududuzi omusoga mubisi ndiko mutini kwero gye bete ndiko ayi woba oidye ono ku faamu ya wano bagugabira mu kantu kati ebakuli ekoleibwa mu muti naye nga nekibya aye nga kibya bagugabira mu kibya mbaide olusoga ndi kulutundu ngeje ndiyo mu Lugwala tweyanziza ankaine producer Barnabas wete yanduye bulungi aye ngani gwe kai muso musigale nga mukateze ya channel ya Dr. Hussein Media tukaleta ebisinga obingi kamala tweyanziza